Кашны халығын хүйін шивықшыныне пұлышмалы үрейі лабыр. Чеслехрен эбир чувашсем. Пірле бұштарыңыза камжында болин бір евр же пұрнышланыне немедезе палардат пыр. Пірле бұштарыңыза тұрышсан евр іште шымылын пұрнышланать. Шавынбада үмітсен чырыжы акцияде перінжен пиде шивық. Вун-вун ажана азамлыға әненме пұлыжать бол. Чырыш шинже адезенеме жезем. Шене жулымен вазен пұрнышланмалла. Кухне еврлі азамлық, она әненмелі анжақ. Вара хелмуде керек мүлі әмедеде пұрнышлать. Шур суғалы варынже предприятие ердюжезем, влаштыды мінже дыржаганзем депутациям да республика ердюжи. Елка желания деген акция, пиде мажут по пұрнышра келі абала, анахайвағынде президент пужарны, мажут по пиде пал, эбі темже шул шагаксинче худшыннамай, палах самаях нумай ажана, ырыдуем зембе тулдарны десенде юраденде. Вот енченде премы шулзенде ептен хамдан ланман булзан, вот пельдер вежем жулзенде продакуру харах шав ажесен туемзене туйза, хамда шавна ынланза, иртерни ол хама мажутпа пиди пуянладаган ябала. Унзер бушне кажал шав парнеземба нажесенжен, вот тавжирвезем киле бушларыш. Ку палах тадах тахавхаландарат. Хельмуди булма пызыкчи спалардать чувашень бушлыги Олег Николаев. Александра Вольская мускаври халық хужалық шеневзен куравенжи расшей курава житсе курасшын. Саша Умберик шулда. Вол химия олимпиадын муниципалла тапхырын призере. Шул Шурев. Эмерлигех унын азинже юля. Алексей Зотиков, Дмитрий Ковалев, Сергей Емельянов, Чувашень наци телевидение.